kuzolunga, kuzolunga sofika sikasijabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi nigrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze ungaphuthwa ngisho eyodwa i-video esifakayo kule channel. Bafethu, umhla ka-16 May 2026 Orlando Pirates versus Durban City kwimidlalo nje emibili okuyiyona esisalele i-Orlando Pirates, and ngicabanga ukuthi ke lo mdlalo ubaluleke kakhulu for i-Orlando Pirates ngoba ukuthola u3 points kule game i-Orlando Pirates lokho kuyoyinika amathuba amaningi kakhulu ukuthi i-Orlando Pirates ithathe i-league ka-2025-2026. Indaba ngithi kuzonika i-Orlando Pirates ama-chances amaningi. It's because i-Orlando Pirates mayingawina ngo-1-0 bese kuba ukuthi mhlambe umdlalo wokugcina i-Orbit College ishaya i-Pirates mhlambe ngescore esikhulu la ko-11-0 12-0 i-Orlando Pirates ingayithola isiluza i-league isithathwe iMamelodi Sundowns. So kodwa ke lokho kubonakala ku-impossible since i-Orbit College vele kuyi-club phansi emsileni engase idliwe yizembe, but i-Orlando Pirates amathuba maningi kakhulu. Bafethu, each and every time mangidlala i-Orlando Pirates ngiyaye ngifike la kwi-channel ngizokuprovide nge-predicted starting lineup yami. Ngiyazi ukuthi nombani uneyakhe i-lineup prediction, but ke okungenzeka mhlambe ayafana, but ke abadlali i-Orlando Pirates edlala kahle mabe khona ngicabanga ukuthi ke lokho siyakwazi sonke. So bafethu, i-starting lineup sami ngokwami simi kanje, okuyi-starting lineup esingakwazi ukuthi sibhaxabule i-Durban City ngescore esithanda ukuthi sibe siphezulu ukuze i-Orlando Pirates ibeke emathubeni amaningi kakhulu ukuthi ithathe i-league. Bafethu, emapaleni obvious Sipho Chayine uyena ugoalkeeper wethu ozobe evimbile kule game yakusasa. Mhlambe abanye ogoalkeeper sesingamvimbisa mhlambe omunye wabo kwi-last game ne-Orbit College. Backline, right back obvious bafethu, Kamelo Sebelebele umjida umnandi, umjida uyakwazi ukufika epalini, uyakwazi ukuthi askorele igoli. So i-right back Kamohelo Sebelebele, then i-left back bafethu upelepele obabili abasendiya, Dion Hotto uyena i-left back ngiyamfaka ngokwami kumele abe khona kwi-starting lineup se-Orlando Pirates versus i-Durban City, Dion Hotto. Bese kuthi ama-center back Kosinathi Sibisi, i-center back yokuqala, then i-center back yesibili kube uLebone Siyema. Then ke eswini bafethu siyabazi ke abadlali eswinayo mabe khona talent batha siyamdinga eswini, kube uMakhehleni Makhawula siyamdinga eswini, then umuntu es-attacker ngaye as i-attacking midfielder kube uPatrick Maswanganye. Then mase siyakhona ke emapalini eDurban City right winger Oswin Apolice, bese kuthi ke i-left winger ngifake uRelebohile Mofokeng, then kumuntu esi-striker ngaye kube u-Evidence Mahopa. Bafethu, iyona i-predicted starting lineup yami le engibonayo ukuthi ingakwazi ukuthi ishaye i-Durban City ngescore esithe xaxa. But ke nawe ngalapho ngiyacabanga ukuthi ke unayo i-first level mhlambe oyithembayo, ungayidropa lapho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena i-lineup yakho uyibona engathi ingama kanje. Make sure ukuthi uyayilike i-video, ya subscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.